sad ido. Daj babi cigaru! A drugu deka ti fali. Daj babi cigaru! Daj babi cigaru! Fali ti druga deka. Daj babi cigaru! Šta baba cigara? Evo, sretan ti rođendan, evo ti deka. Meni deku daj za rođendan. Sretan ti rođendan. Sretan ti rođendan. Evo ti deka. Ko za tebe? To sam kupio na koridoru. Može, kako mi se sviđa. A onda te fali, Brana. Nisam ja u domu to ovdje. Ja kupio sam deku na koridoru neki dan. Neki dan, a? 26. Ajde vidimo kako djeluje. Hoće dvije kipa je. Nema pojma, Bog, šesto jedini još što Evo, je. mi smo skoro pičke da. Nemoj jebat. Što niste zvali Bog te? Ja i Rezer, Bog. Nemoj te moje knjige, čuješ? Znaš isto. Sve to je moje, evo Macino tu. Što je bilo pišći, da? Mi je unutra, lega i... Uglavnom, tamo je nešto pregovora za ulaz. Ona kaže, ajmo. Što? Ajmo. Ja dao 50 kuna za ulaz jebote. Ma na, eto, pitaroj se. I ništa. Nismo ni ušli pivicu, ošli novali se. I novali se tamo. Ne. Još unutra, bla bla bla, oko ulaza. Nije znaš tamo bilo. Ništa unutra. Sad ti spavaj. Laku noć. Kaže, ništa. Kaže, rovi sad baću ja gledati. Ja, broj noći, kućan para. Kaže, rovi.